Ćao ljudi, dobrodošli na ovu epizodu na moj kanal. Danas ćemo da igramo Call of Duty Heroes of, kako da reći. Znači, evo, tek sam počeo. Evo, majke mi, stvarno sam tek počeo sa igrom. Znači, ja sam išao tako planirao malo košarku da instaliram, možda bi bilo bolje, eto tako. Eto, prosto mi se sam video slike i svidjela mi se. Ovdje sve, tako je. Inače ljudi u sljedećoj epizodi. Kako treba da idem? Ne shvatam. What the fuck? Šta je ovo? Tako je, uništi sve. Sve uništi. Tako je ljudi, sve uništavamo. Sve ubišmo. 3 zvjezdice, evo, tek smo na 92%. 96, evo još malo. To je 100%. Pobedili smo. Pobedili smo. Ok, šta je sad ovo? A, da nazovem. Build. Tako dobro. Šta? Čekaj. Je li to? Evo ga. Evo ga. Sve. Evo ga. Evo ga. Evo ga ljudi, to bi bilo to od naše baze. Ok, sad idu napad. Ubišmo ih. Ovo će biti teška borba. Ali ne može nam ništa. Ne može nam ništa. Friend. Evo ga ljudi, ovo smo sredili. Šta god da bude. I ovo. I šta je to? Mislim da je to finish.
I eto ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidio, bacite jedan like. Ako nije, dislike. Ćao.